Chefe governo discute assunto relação bilateral. O vice-primeiro-ministro Malaysia inclui apoio Malaysia yang mai Timor-Leste. Quinta-feira, primeiro-ministro Kerala Sanana Gusmaung halau encontro o vice-primeiro-ministro Malaysia, Dato Seri Ahmad Zahid, e a Palácio Governo Dili. Além de Sanana Mosak Solok, também vice-primeiro-ministro se participa cerimônia comemoração, lorong consulta popular badal Ronolo Resin Lima. Ministro, Kursi Malaysia, devemos hareba desenvolvimento rural. Também hoje a Zormalona, vice-primeiro-ministro Asanami, mas está contente e decimo também mais participa a 25º aniversário do referendo de Dunin. Hoje a Menubá, a Mecolia, Conabá, cooperação Malásia-Timor-Leste, Liu e a recursos humanos, mas e a saúde, nebe, se ele é pronto a ajuda a tu desenvolve e de rain. Na Dunin, há tempo de ba Excelência Vice-Primeiro-Ministro da Malásia. Líder carismático afirma, durante o encontro, si Ramos discute assunto com a cooperação entre nação ruane, Liu e recurso humano, inclui área saúde niang, e si Ramos pronto a tutulun desenvolvimento Timor-Leste. Enquanto vice-primeiro-ministro Malaysia, Dato Seri Ahmad Zahid afirma, e encontro com o assunto barak, inclui com a relação bilateral entre Timor-Leste e Malaysia e o futuro. Beberapa aspek yang saya ingin kongsikan. Pertamanya mengenai hubungan bilateral di antara Timor-Leste dan juga Malaysia yang pada rasa resmi kami, rasa terima kasih kami kepada pemerintah Timor-Leste kerana tanah seluas 6,000 meter persegi, 6,000 square meters, telah diberikan kepada pemerintah Malaysia untuk dibangun gedung kedutaan besar Malaysia di Dili ini. Dengan itu kami ucapkan berbanyak terima kasih. Yang keduanya, kita juga menyinggung soal trade and investment, di mana kita juga mengucapkan selamat syabas kepada Timor-Leste kerana telah menjadi anggota dalam World Trade Organization WTO, dan ini adalah satu perkara yang bagi hemat kami memudahkan untuk Timor-Leste bagi memperluaskan soal bisnes perdagangan di seluruh dunia, dan Malaysia sentiasa dekat di hati untuk membantu. Kita juga membicarakan tentang soal capacity building dan education, pendidikan, dan kami menawarkan 50 tempat untuk pelajar-pelajar dari Timor-Leste untuk belajar S2 dan S3. Dato Serimo Sato agradece ao governo Timor-Leste, nebe hodomi bot, simoona mercadoria Malaysia niang, nebe sehari resolução bot e hedili. Reportagem Fifanya de Carvalho, Televisão Timor Post. Janela informação ba emogoto, atau tem informação atual dia kliu, kita haluha, hane botão subscribe, like, halo comentário, no fahe tutang ba media sosial hotu.